Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gareng ga tse dingwe mo kgasong eno, moatlhodi o botsolotsa babueledi ba ga Mapisanqakula gore a maemo a gagwe ke yona lebaka la semolao gore a seka a tshwarwa. Katlholo mo maitekong a ANC ya go tshwaya fa kwadiso ya lekoko le le sa tswang go tlhamiwa la Umkhonto we Sizwe e se mo molaong e tla rebolwa ka moso. Madume ba gaetsho, moatlhodi Sulet Potteril o buditse babueledi ba Musa Kgotlano Sivio Mapisanqakula gore a maemo a gagwe jaaka Musa Kgotla ke yone a dirang gore a seka a tshwarwa. Kopo ya thibelo ya ka bonako ya ga Mapisanqakula e tlhotsereditswe kwa kgotlatshekelo kgolo ya North Gauteng kwa Pretoria. Moeledi wa ga Mapisanqakula a re go tshwarwa ga gagwe go tlile go nyatsa molawana wa go se nne le molato go fitlhelela kgotlatshekelo go atlhola jalo kana innocent until proven guilty. Musa Kgotla o batla go thibela puso go mo tshwara. Se ke malebana le ditatofatso tsa bonwenwe kgatlhanong nae ka nako ya faene e le tona ya sesole. Moeledi wa gagwe a re Mapisanqakula o na le ditshwanelo jaaka baagi botlhe. We've now just made the relevant changes, and I'm going to read it to you, and you will consider this after paragraph 12, my lady. And after inserting our own amendments, this is what His Lordship effectively says, albeit there in relation to a private prosecution. Accordingly to sum up, the notion that the only route of relief a party can invoke to contest the lawfulness of the arrest in a latter delictual matter or at the discharge stage or a judgment is misconceived. You will recall our learned friends tell us, or his deponent says in the papers, well, she's got a damages claim, she's got an alternative remedy. Well, His Lordship, Deputy Judge President says that's misconceived. Moatlhodi Potteril o botsoloditse gore a kopo ya ga Mapisanqakula e ikaegile ka maemo a gagwe jaaka Musa Kgotla. Puso e botsoloditse gore a baagi ba tlile go newa tšhono e tshwanang fa ba ka iphitlhela ba le mo maemong a tshwanang le a ga Musa Kgotla. It's just a question of handing over your client so that he is processed and then is taken to court. Would it be in the interest of justice? And if so, what is that going to do to the public confidence in the criminal justice system going forward? Where we have applicants who will simply say, wait for me, wait until I'm done. In fact, in this case, if the applicant was in hospital, it would be a different story. Katlholo e sekegilwe. Bothati jo tsamaiso ya melelwane bo itsisitse leano la bona la go sireletsa melelwane e le 72 ya monageng. Bothati jo a re go solofetswe batho ba feta milione go tsena le go tswa monageng ka malatsi a Paseka. Batlhankedi ba golo ba dirile tsibuso ya gore go tla tsewa dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le thoto kana bao ba tsenang le go tswa monageng e se mo molaong. Batlhankedi ba seemo se se kwa tlase ba tlhokomelo ya melelwane ba tlile go phasaladiwa le melelwane ya naga go netefatsa fa batho le dithoto di tsena le go tswa ka thelelo mo nageng. Fa ba ne ba buisana le bobegakgang kwa Pretoria, bathati ba tsamaiso ya kwa melelwaneng BMA ba rile ba tlile go tshwara phage ka mangana go netefatsa gore ba thibela kgwebisano ya batho, go tsenngwa ga dithoto tse seng tsa nnete mo nageng le go tsena ga baditšhaba mo nageng ntle le ditlankana mo pakeng eno ya Paseka le morago ga yona. In this Easter period, which is to run for 10 days, we anticipate a further recovery to about 1 million people moving through our ports of entry. The numbers of this year's Easter period could escalate further as members of the Zion Christian Church, one of our biggest churches in the region, is opening for annual Easter pilgrimage to Moriah in Limpopo for the first time since the COVID-19 period. BMA ya re e tsene mo tumelanong le dinaga tsa boagisani malebana le bosenyi jo bo etegelang le palo e kwa godimo ya baditšhaba ba ba tsenang mo nageng ntle le makwalo a maleba. We have entered into intensive interjurisdictional agreements with 3 of our neighboring countries, for now is Eswatini, Lesotho and Mozambique, on bilateral cooperation in order to synchronize our operations and work modalities.
gape BMA ya re e samagane le lenaane la go thusa Zimbabwe go tlhoma lephata le le tshwanang go dirisana mmogo mo go sireletseng melelwane magareng ga dinaga ka bobedi. You will remember we are helping them to establish a replica of the Border Management Authority that side. They call it Zimbabwean Port Authority. And as we speak, we are assisting them in terms of our experience in establishing an integrated border management platform. So we do engage with them. Moranang o rogwa o tshwaya ngwaga BMA e ntse e tlhomilwe mme ba tlhagisitse fa e thibetse baditšhaba ba le 217 go tsena mo nageng ntle le makwalo jaaka phitlhelelo ya lephata leno e kgolo. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Mokomishinara wa sepodisi sa kwa Limpopo Thembi Hadebe a re sepodisi se eme sejaro go mekamekana le malatsi a paseka a tlhanaselang. Hadebe le mokhuduthamaga wa dipalangwa le tshireletsego ya baagi Florence Rajilane ba neetse mapodisa diteišene tse di farologaneng dijanaga tse dintšhwa. Dikoloi tse dintšha di tlile go dirisiwa ke mapodisi a makala a farologaneng. Boikaelelo jwa seno ke go lwantsha bosenyi ka malatsi a boikhutso a paseka le ka paka ya ditlhopho. It's another way of saying we are showing our strength. We are approaching Easter weekend, so our police will be all over. The visibility of police in our province, it will really go a long way. Mafelo otlhe go ralala le province a filwe dikoloi go nonontsha ntwa kgatlhanong le bosenyi. There's no need to focus on one station and create a problem on the other. I'm focusing even to the smaller station that is in the most deep rural of this province, because you will understand because that's a crime deflect. Baemedi ba setšhaba ka fa gare ga sepodisi ba amogetse kgato eno. Re dia boipiletso re lena setšhaba ka moka emelelang ka maoto le tleng mamotlao ba le reketse dikoloi go tswa go Minister's Office, Provincial Commissioner le MEC wa rena gore šomišang dikoloi tše. Mo nakong e nngwe province e tlile go simolola ka letsholo la yone la pabalesego la malatsi a paseka. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Mankweng. Katlholo mo maitekong a lekoko la ANC a go tshwaya fa ikwadiso ya lekoko le le sa tswang go tlhamiwa la Umkhonto we Sizwe le se mo molaong e tla re boloka moso kwa kgotlatshekelo kgolo ya Gauteng mo Johannesburg ka ura ya borobongwe mo mosong. Lekoko le le busang le ne la ikuela go IEC go gwetlha tshwetso ya motlatsa motlhankedi mogolo wa ditlhopho ya go kwadisa lekoko la MK moraga gore kopo ya lona ya ntlha e ganediwe. ANC tla dira maiteko a thibelo ya tiriso ya leina le letshwao la Umkhonto we Sizwe eo e le mokgatlho wa yona wa sesole sa maloba ka laboraro kwa Durban. Lekoko la DA la re basadi ba ba mo lenaneng la lekoko ba itshupile gore bana le bokgoni. Lekoko le ribolotse lenane la lona la bontlhopheng mme le solofeditse go ntsha ANC mo maemong. Moeteledipele wa lekoko John Steenhuisen a re o itumelela gore botlhe ba mo lenaneng ba itshupile fa bana le bokgoni. Beke e IEC tlile go itsisisi mmuso manane a bontlhopheng a rebotsweng ke makoko a sepolotiki. Lekoko kganetso la semmuso le senola se le reng ke lenane le le gaisang. Lona la akaretsa baitseanape ba ikonomi, dingaka, bakgaratlhi ba ba kgatlhanong le bosenyi ga mmogo le ba lekgotla ba mokgatlho. Lekoko la re lenane la go sekaseka baemedi le tsere dikgwedi di le 9 ebile e le le gagametseng mme lekoko le tiile moko gore ke le le siameng. We are convinced that the people we have chosen are the very best South Africa has to offer, who's available to serve the public through representation in Parliament and our legislatures. Moeteledipele wa lekoko a re DA ga e ke nyatsa tsamaiso ya lona fa go tla mo go tlhopheng batho ba ba nang le bokgoni mo maphateng a farologaneng. Fa ne a kgola lenane le moeteledipele wa lekoko o rile ga go lekoko le le ka tlhagisang lenane le botoka go gaisa la DA. No other party in the country boasts, I believe, the diversity of candidates that the DA offers South Africa. While the political left and right offer a monochromatic and skewed representation of South Africa's society, the DA is comprised of South Africans from every background and from all walks of life to ensure that governance is carried out with the best
interest and needs of each and every citizen in mind. jaaka letlha la ditlhopho le le gaufi makoko a sepolotiki a dira tsotlhe tse a nang natso go netefatsa fa ba siame gore maAforika Borwa a ba tshepe ka divoutu tsa ona. Dikgang di a tswelela. Tona ya boitekanelo kwa bokone bophirima Madoda Sambatha o ikwetse go maAforika Borwa go tsaya bolwetse jwa TB tsia fela jaaka ba ne ba dira ka COVID-19. Sambatha re bontsi jwa maAforika Borwa ga ba itse gore TB e kotsi thata ebile ya bolaya mme batho ba le bantsi ga ba itse botlhokwa jwa go nwa melemo ya yona le go thibela gore e se ka ya anama. Kgang e tlhageletse ka nako ya letsatsi le lefatshe la go itshireletsa kgatlhanong le TB kwa Ritban kwa ntlenyana ga Zeerust. Tsatsi la lefatshe la lefuba e leng TB le gopolwa ka la 24 kgweding ya Hlakubele selemo le selemo. Morero e le ho ruta setjhaba hahulwanyane ka lefuba. Letona la lefapha la bophelo profenseng Madoda Sambatha le re le tshwengwa ke ho bona ka moo batho ba sa natseng kotsi ya lefuba. Re kopa re le hapa la pholo gore batho ba rona ba na le bolwetse ba TB. Banke bolwetse jo jaaka nako ya COVID gore mang le mang ana le confirmed ka COVID una le prepared and ready go krea medication ya COVID. Batho ba na le TB ra ba kopa gore ba ne prepared go tsamaya tsela ya TB treatment. Go sa le jwalo ba bileng teng ketsahalong ena ba re ba ithutile haholo ka lefuba. Ha go biwa ka TB gantsi le batho ba ba tshwara ke batho ba leng gore ba na le go gotlhola go na le batho ba leng gore ba tsuba o kre mafatla a gago a affectegile. TB is dangerous because wa feletsa o na le lung cancer and di lungs tsa gago di feletsa di na le masoba. Go preventa TB bathong a re le ke gore re tswe mo metsokweng cause motsoko a affecta mafatla. Tsatsi la lefatshe la lefuba le hopotswe tlasa sehloho se reng nna le wena re ka kgona ho fedisa lefuba. Selwane Gagau, SABC News, Ritban, haufi le Zeerust. Basadi bangwe ba kwa Kimberley ba re ba tshelela mo letshogong moraga go betelelwa ga mosadi wa dingwaga di le 29 ke mokgweetsi wa sejanaga sa e-hailing le badiri mmogo nae. Basadi ba ikuela go lefapha la dipalangwa le tshireletsego go fetola industry kana go emisa ditirelo tsa yone. Baagi ba re ga se lekgetlo la ntlha tiragalo ya mofuta o e diragala. Lehlatsipa le tlaleile ha le la palama tekesi ka mora mokete wa boithabiso empa leeto la hae le ile la fetoa pale e sehloho nakong eo mokganni a nka mmila o sele o le sa o tsebeng. Le ile la kgona ho theoa tekesi e ntse e tsamaya empa le ile la wela ka hare mokoti ho fihlela babelaellwa ba mo kwetela ho mo tshosa ka ho mo hlaba ka thipa le hona ho mmeta. Se se diragetseng se utlwisa botlhoko tota and rona jaaka re le basadi re ipele rona mo maemong ao because it could happen to one of us. This stop we actually di capetera because bosigo ba go fa batho thata le bo tate ba ba rofa. Ba bang ba bakganni ba ditekesi Kimberley ba seollotswe ka matla ketsahalo ena mme ba hlalosa ha e tla ama kgwebo ya bona. Ba ipileditse ho baahi ho sebedisa ditekesi tseo ba di tsebang. Re dira di-investigation tsa rona Kimberley Cap so information engwe le ngwe re ka e kreyang re ka e submitela to the officials. Nyeo ya peto e butswe mme sepolesa se hlalosa ha se le mohlaleng wa baetsi ba ketso ena. The Galeshewe SAS unit has to date not affected an arrest as yet in the local taxi cab rape case. The police are, however, investigating all leads at their disposal with the assistance of the public. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC Kimberley. Kgotlatshekelo ya magistrata wa Sekhukhune kwa Limpopo e buseditse morago kgetsi ya tsietso kgatlhanong le monna wa dingwaga di le 22. Motheo Mmetwane o lebane le ditatofatso tsa tsietso ya go kwalela morutwana yo mongwe ditlhatlhobo tsa matriki tsa makgaolakgang ka ngwana Tselengwa Gola. Tiragalo e diragetse kwa sekolong sa secondary sa Mokhulwane kwa Gantšhabeleng kwa ntlenyana ga Jane First.
Molatofatšwa motheo Mmetwane o tšweletše gannyane pele ga kgorotsheko ya maseterata wa Sekhukhune o lebane le ditatofatšo tša boradia. O latofatšwa ka go ngwalela morutwana yo mongwe letlakala la bobedi la dipalo go ditlhatlhobo tša marematlong wa gola. Tiragalo ye e diragetše sekolong seo se phagamego sa Mokhulwane go la ga Ntšhabeleng. Sekolo se tswaletšwe mengwageng ye mmalwa ya go feta fao ga bjale se šomišwago ke sekolo sa Nonwane fao barutwana ba kaonafatšago gona dipoelo tša bona tša marematlong. O bonwe ke yo mongwe wa bahlahlobi bao ba bego ba beile leihlo ditlhahlobo tše le go mmiletša maphodisa. Botšhotšhisi bo kgopetše gore molato o šutišwe gore ba kgone go swara bagononelwa ba bangwe bao ba amegago molatong wo. There are also accused the worship to be added to worship to this accused in this matter. Up to so far, your worship, the only thing that is outstanding is only witness statements, as well as the addition of accused persons in this matter. Kgorotsheko e amogetše kgopelo ye ka diatla tše pedi. The matter is hereby postponed until the 20th of May for further investigations. The matter is postponed finally for same witnesses' statements and also co-accused to be added in this matter are still outstanding. Lapa la bomolatofatšwa le mokgatlo wa malekgotlataolo a dikolo ba re losogana le ebile e le go moithuti wa boraenšiniere o be a se noši phareleng ye. Re tloga re nyamile kudu go feta nko molomo ka baka la gore re ile ra hlalosa peleng gore rena re a dumela gore ngwana wa batho ke sešomišwa gomme go na le batho ba ile gore ba swantse ba rwale maikarabelo e ka ba di-circuit managers, di-district directors, mara go na le batho ba ile gore within government departments ba swantse ba tšee responsibility. Ke go ke thabile kudu ka ge khotho e postpone gore batho ba ka moka ba amegago ba tle ba le maikarabelo godimo ga se ba se thomileng. Morutwana wa Kgarebe yo a bego a ngwalelwa ebile go latofatšwa go gore ke morwedi wa tlhogo ya sekolo sa tikologo le morutišigadi wa tikologo ga sešo a go legwa. Mphela o tla tšwela pele go ba ka ntle ka beila. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Sekhukhune. Mo metshamekong mokatisi wa Bafana Hugo Bruce a rutlile go ntsha setlhopha se se popota go rakana le Algeria mo motshamekong wa FIFA ka moso maitsebio ko Algiers. Bafana ba solofetse motshameko o bokete kgatlhanong le Algeria eo batshameki ba yona ba batlang go itshupa go mokatisi yo montšhwa le go bontsha gore ba tshwanetse go akarediwa mo setlhopheng. Mogaiso o gopola gore kgaso eno ya dikgang ka e fitlhela mo mafaratlhatlheng a bobegakgang a farologaneng. Solofela kgaso engwe ya dikgang ka moso ka leleme la Sepedi ka ura ya borobedi maitsibo wa gonefa mo go SABC 2 tsamaitsibeng ano dikutlafa jaanong re sutela ke lebogile kgaje ka ponelopele ya maemo a bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang a robadiwa. Bogile sete ba le memogetse madume a re bone ponelo pele ya maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le matsatsi la ka moso go tla itemogela dipula tse di matla ka kwa province ya kwa Eastern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Western Cape mme mo bogareng jwa naga go tla itemogela dipula tsa masarasarana a pula ka diperesente di le 30 mme re lebelele motsatsing la ka moso teng dipula tseo di a tswelela ka diperesente di le 60 ka kwa province ya kwa Western Cape, Eastern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya kwa Northern Cape mme ba ponela pele ya maemo a bosa mo bosigong jwa gompieno ba tsebosa fa go tlana le dipula tsa matlakadibe segolobogolo yang ka kwa province ya ka kwa Northern Cape le diphefo tse di matla di tla itemogelwa go ralala diprovince mme re lebelela motsatsing la ka moso teng dipula tseo tsa matlakadibe di a tswelela ka kwa province ya ka kwa Northern Cape ga mmogo le province ya Western Cape. Re lebelela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya mono Gauteng Springs tla bikeme go digrata di le 22 fa Johannesburg ene tla bikeme go digrata di le 23 mme re lebelela province ya ka kwa Limpopo teng Polokwane tla bikeme go digrata di le 17 mo mosong le go tla go thibile go tla thutsafala ka digrata di le 25 fa mo kopane yone tla bikeme go digrata di le 26 mme re lebelela province ya ka kwa Mpumalanga teng Sekhukhune go tla na mogote ka digrata di le 30 fa Mkhonde yona e tla bikeme go digrata di le 23 mme re lebelela province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng go tla na le masarasarana a pula fale mme fa ka kwa Durban teng go tla go thibile mme tla bikeme go digrata di le 28
le province ka kwa Eastern Cape teng maletswai mo mosong tle ke me go di grata di le 10 le bone metla tshofala ka di grata di le 27 fa komane yone tle ke me go di grata di le 13 mere le province ka kwa Western Cape te go tla thiba fale le fale fa Mosolbe yone tle ke me go di grata di le 22 George tle ke me go di grata di le 22 mere ka kwa province ka kwa Northern Cape teng Springbok tle ke me go di grata di le 22 fa DR go tla go thibile fale le fale metla thuthafala ka di grata di le 22 le province ka Free State teng sa Solbeke tle ke me go di grata di le 22 fa Frankfurt tle ke me go di grata di le 22 re kono sa tsare le province ya Northwest ga re lebella Mahikeng tle ke me go di grata di le 22 re lebella dikarolo tseo di tshwana le Bosotlopo le Bomagogo fa Lichtenburg yone tle ke me go di grata di le 22 mme mogaetsho ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a ine boroko